akari abantu kwakira munwana wanje muri wa Sky TV aha Morning at Sky kandi ngenda kusima munonga izoberi eryaba iryo kubanza kandi tutandukana na munwana wanje Netanyahu Special Forces kandi banywana banje Adela Orishaba mwena Alex akankwasa tsabantu babugana programs ezindi next time kuna hati twagaruka twayakira abajenye bitu tinkwenda kubasisira wire tsagamba ahashonga zitari zimwe na zimwe ezikufomu ihangomu abo kuba abantu ba politician kandi twenda kugamba ahashonga za politics enshonga zentura y'abanya Uganda no kumukureba ibintu twayanjurire tugumzemo bare munonga abareba Sky TV kandi na programa na mtahi wanje unashangaha amazina mbayitatu mukonde Joshua indi roya ni nkwana ba mubiru and associated advocates kandi indi politician nganya simbera mu mbaba parliament Garais constituency achimene cha national unity platform ashimwa munonga kwakirwa hanuya kandi mpamyangu inshonga nziza kuzitaganjura ibare munonga munywano wanje umjenyi undijo ubare munonga na munonga ninza kutora umugisho kubanza kusima bareba Sky TV kandi TV yihangariyona nimbaza kusima abatebekanisa ushitiza akoraje ubare munonga itungi hanga tusima kureba ngo ucuruho sime me y'uruko rihanga kandi abareba Sky TV ugu nohona rebo tashogeje me kasagazo mugogozi kandi cya person kajuri Barazimbara City ubwo nabarka saro murungi kandi cya mano murungi atakurya sente z'abantu baburijo ahaguba ndaha kandi mucici murungi w'abakozi babaretata nibare munonga mwena twabahurira kandi abarebi ba Sky TV manyengu hati muriyo no gambiri hanga tugambira Mbarara City yonka ahabo kuba TVG nerebwa buri umwe wena uriyo oyine Star Times kandi nagereba kandi abatakagire ha Star Times nimbashaba muze ha Star Times memu following na nite konka twine kutuyitu notamu Sky TV official UG official no kwata wanda kufollowinga aha social media kandi nabwe no tureba ahori omunsi yona twabakira kandi mwebare munonga mwami Joshua honorable member wa parliament owanyu Igara East nangwa nanebicueka byo nebyabushenyi turiyo turebire enjura okwesharinga nyuma abazyo mwaze abantu bakinjira ruguto muri bushenyo wana gabushenyo mutabona rukusho wana gabushenyo mutabona rukusho amizi gashazireho emyanya mingi uko wanyu muri kigezi uruguto rushatukire mu district ya Rubanda abantu nambwe n'abakurga kisoro kwija kuno nibaza ku marebero batari kutamba tutine connection kwija kuno muri Kampala wahurireyo ebiriyo bikwatirene n'enguto kandi uko muri aha muri Katete urutindo urebere rugenzire side za Kasese nabyo ebiyayo no bhura kunkana nahandi ni wahori wenka hor kumanya kwa national unity platform wabayisimbire wa member wa parliament kuwarabireho ukabiri nwendangu enseji twazibweta umbintu byohereza na munongo mbintu byenguto wabari munonga Mr. Hakoraje gundi murundi kandi nashimira mwa kugira ngo Sky TV hati eje Star Times kandi pamyango at least now buri muntu ubona no kombyaro abinje bineza dishi program eje hata nubagireba uko uri yakushobora nyuma abazyo bento inze side zishaka uko muri kashenyi ndukuza kuziciraho mwana wanje bamweta Frank Banana una Colombia intelligence mu State House anteriate na afero mukade naze namuziciraho kumbe narganti aho mutabone yabushinyo rukushuma shuma hansi yaho ndebe uruguto wahikaho tokacinga ngo nubusheyi
tukacinga ngo n'abantu abateye President Museveni akarura kayo 90% mu rushenyi mwe tukakikiriza uko uri kushobora muri Kampala urebere ijo road mayor honorable Yasir Kwago arikugeza ufite kakakiko kucondoza sente ziba kushohoza zo kurenga uto muri Kampala nazikoraki akakiko ko nango aba minister bakeshara aba responsible abayibashimye kwamba heza accountability ningashi Embeera yasinte okuzubenza kozesubwa bayishereka babaraho konka honorable Yasir kugajya tindika kwengo akakiko nije nakateka kandi kakora Mr akorajana n'abarebe ba Star Times eri hanga kurgenyuma twatandika n'ubure bwa President Museveni yabe na ijo mwebembezi arugamba fundamental change arikwita na 10 points program. Things have totally changed. Ebya baraganisa rukutandika bihindukire cyuma mbere biri fundamental change ya batira kujatintika kuteka impinda neje bibire totally different abwachi one niza kubanza ndete nshonga iyo muntu kwenda kwekumira munongo mwebuza gakondo bwebembezi kusinga ihanga eze nshonga noteka kuri ibyo bizo byabaho mu ihanga corruption elemisi bintu binji kuri mu yeri ihanga Uganda innocent tinga byamisa kwaje kujya turya boro no Uganda innocent kandi Uganda at least buri ministry bashoboza sente ngainde bijo minister honorable General Katumba Wamara arikugezaho kushobora bakumbuza nshonga za Kampala ngonguto nozigamba uki ebizibu no bisho iki sente zoruho tunza kore nguto atumwinde magana kacati nebitu to approving ngani tunza kusayininga ati tunza kwengu zakorwa na unkanta nchiro mutawuni yitu yambara inshum obanzo rebe oruguto rwo kurga wano shuma respect fire church kuza kwambuka Andrews orukuza cyamugorani wanzo reba aho bamazire buri kuza kwikafutanga ayibikiye buzagira ngo baze kushikaho bakija bayita mana mbashukashukabona no bari kugira ngo abantu imodoka z'amatiza bezigwire hariya accident zabezibira bakatwara bwireke so tuyine nshonga yo kugira ngo abantu mbacererwa mukore bintu na nekindi corruption ko kushije bati sente bari msinje zitwashohoza ishimiye kubona zikora urguto rwo kuruga kanje nkuruga rwentuha kushuma kukomishaka abantu bemera sente zo bazakira batandika bazakoreba ba contractingana na ba engineers abeje kubamba ko rugo ruguto ekintu cyo bakizama umuntu amanza arunda abantu abaye bakumanya hayitorora amaze no umuntu w'umkumanya batandika bazamu yashango guto kubasa kudiringa hapano shango umuntu abona mujati boberekeye maze kufunda abantu abo nkwetegereza abo kucira gukora eze nguto nawo kwenda yihenja woro so shanga bazaruguto rwakubena urukorwa mu kwezi kumwe nashobora bikubena urukorwa amezi nkana bazobe turura bizo myaka 5 sinde kwezi bashohoza ubwo nawe ndabafune henja woro naronda bacayina kigamba no mucayina yajya apana nyoni nkore sinde sinaziti apana kanze kurondogu njira kunatemaho so shange ibintu byinji byadireyinga corruption agency yari imisi ibintu byinji mu ihango Mr. Kwaraje sentence zishohozubwa government sente zine konka corruption abebembeza butukoyeza abo koreye baba kakurga yamango kikitu kintu kwanchikorwa kiti yarga yashi atakasente abanza yetorora igira actually last time angafuna umusheko gambwa na road mayor wa Embeera state Mr. Kachebezi nambuza kongashi okurguto kurga hariya okushuma kwambuka cyamugorani ahirugerira aha utuye noreba nkai hata ahati noreba ati bintu bontu bukoraho ateye bayibambaza ko ruguto bakabanza baye buzabuza ati ndongera kubahindura kufuna abandi sente kazoruho abo hacu umuntu yajya ngo yafuna contract yo kuroguta atakurukoro rumbwira ruguto rukahwa ungushanga people are delaying umuntu wo muhire contract wamujangwa ko ruguto wari umuntu yasibe yacereza shikisheza mu contract you hold the meeting bamusheze manu you look for another person so corruption ni yere mise nguto kukorwa kungaso sente zoruho abembezi bitu ngo barumba delaying ebintu bo bari munonga ibare honorable Joshua ubwigara
bambe ntukwatansana naba ni muwanyu ko wagira ngo nyumwazi yo hine urebere abantu nibesharinga ahagwintu byabiye nguto umugogozi unarebo kansara ubwo uwano yanjura wagira ngo uri no ngutoko rya ngusi President Museveni ijo kwabire na hereza speech ye ahaciro cy'abakozi kuma na mutumba agize ngo asigiza abantu babiri bamani bo kurwanisa ngo ba politician abo kuryenguzi hamwe n'abasivu servant mbebe bintu yone mu Uganda tine shonga iriho hatasigire yabo babiri kandi onarebo byanagamba yagira ngo yenguzi iryo wanyu so mbwenu banza niwe uhereze view yawe abari ba TV mwe bari munonga ukureba TV no kugifollowinga kandi uruje mu mugigumeho muri kugikwata no muguricesa abakubege ni TV ataga majingo iryamura mu gwensi yona narahanga nagireba mwe nyunga shoberwa tine abashija abato mwe nyibuza bwo munyano wanje ubunye naha Kirundi nashanga yo munyamateka mwe nawo nashemererwa abanyamateka mbakunda nuko mugera amateka nuko mugera n'ibishuba President Museveni we urutambo rwatire umubebembezi nurunje munonga wenga we konkebizu ebize bukabaho naba yo amuryo mu rubaju these present corners aba nyona ngo nshakubetana bakijambi ukwemerera ukareba intunguka y'abantu baburijo ukagitwara ngakitire mu gasho ukazomuza V8 zikuza kuvuga that type of nonsense ingeresere President Museveni yamusisirizina nango no bwebembeza ubweye kandi ubwanje ubundumu kandi ubundu ukunda munonga bwatamwa abantu batari bamwe nabamwe konka se wanda kushazerekere ni wabore nyeneka nani kushaba mbe murekera banza heze inshongeye nabona ukiciriza muzamureze inshongeye ukiciriza bona bazoba bikugusa ufuse nimba munye byabo tukuza kubona inka TV kandi kunga bire byabashaguranye habi hati ejesho ndestor hwezi nishonga nku wabore nyeneka bakakwata umwana wawe nayo iyo toka nanchira akarudo to kumanya byagenzere dikito tugamba baryo mu cyo gukoresha heza n'utuza abantu yanganye runo reba batigeza abantu batigeze kaza batigeze umwebembezi kure byaragane ntihatubaza kuzo kwakana samwe kamaze gushimba isore aze mwebembeze nahabu dekiyo reka rikotashisha ati mwebembeza abanzagambe rwamukama nangubwe mwebembeza abanzagambe rwamukama rwamukama kapebwa ruhanga anya ndiyo mukama ekiri kumanya n'ekindi cyumwe abantu mwena abebi na byona ibyo mbwebembezi bana na UNP FDC zona tubakunda nico kurra bakugera ngo ecyazo muntu munda cyo tikiri kibi konke cyamuragamo nico cyikozere ki kikuba kiri kibi government yitu ya NRMH the own regional government eboniri numugati konka bace abarya hansi nubo kwita ntunguka hatugira ukoze nko muri mbara ya noseji uribe noso kwikabira kwishira hansi ahiguru ikakabeka ikazuro %. Amizo banzore bamiza gatire abantu abakombe kumbisharo hatu mwenda kunya President Museveni mwakuja kajya tabatumwe ko muze mushamuze kombekamo Mr. Jokonius ubyo kure byo bwanemo nintekateka ngo ikinani n'ikigamba insiyone yo kukireba igine basa kujya kubara star ya yo kwebembera nemo because twenda kuri abantu bituma bagombiza ubwashesha bwira no gamba ko mwebembezi kashi no gamba nindagira no kuragira because I have all capacities gamba President Museveni kajya Museveni mukama wanje ubwo mushana bubwire bweye bukoma azani bakakutera karuru muzamu ukakatera bakakutera karukije niwe benda mbakuya ikindi kushabana nyo kintu ni ingamba okurgaho kwanje ni kukunda konka nagere kinasiga kandi kirungi cyo kuyamba umuntu waburijo aha kuko baninza kugambira gijire ikindi kwena mukamanye maze nyikirizane kurungi munonga kandi twatagane abantu abukura ngo baterwa mizi abingi no bagenda bagura itaka no bagagura government irukukoraki irukimanya bafuna nebyapa nango bahikana kufuna plan bo bare muno zo kombeshera
webari kandi omunaku takubasa kuza mu kisharra akombekamu ahabwaki omunaku takwija kubasa kushomba za soundtracks za maramu ori musinkaro 18 kugira ngo asoko kamizi ikishara kibase kuba kuba drive nangwa walete nshonga nicherebe ko kurunyu munonga nyumba tango wese ngafusha walete nshonga nje nanyende ya corruption ina ndi yakugamba no president Museveni ni mukunda munonga konka aba bamwetorire kandi abo kumwereka ngo bamukunda kusingayo nububabi hata kama jingo nosi yegwiroka abantu nubaboroga bashesha bwira ahagameza kuja kabatera katahira n'abantu nebeshema ero si wano nawe naboroga kintu kitwara ngecho kunanga ati honorable kansara mugamanzi iwe notekateka mbwe nuka president hati ombuna ko because agize ngo nanda kurwanisa uburwenguzi haza yosire na kigamba no shuti cyaza kwinuka keceshongoro mbwenu ukabe no yenda ngo agira ata hati president Museveni mu myaka 35 president Museveni no kwina kizira kikamwe uburaro mukama wanje na munyantu mushija we aba bantu abo kwesya batine vision ukabahereza mu yamana murongo kwetenga vision nibiza batera hansi hanga ryawo umugogoza kamagingo y'indugambara nyowe n'abantu mukuru wane mukuru y'ubuhangwa umwaka gumwe bituko umusandemo bwumwe nakirebera ani nshimanya ku munonga ngo cyaba kige kishara you are not allowed to go there they also corrupt no bagogora twubagogora konka no nimba bonereza kibinde gukora ahabweshonga nakuzibera kuza mu kishara kwitwa mizi nyencha kare no jano nsima sente zawe zibero kufa worondo mwanya ugurukwiza kwiyamba kuguzama ebinde birukorwa byona sometimes nintekateka ngo nangwa toki mpango tugiteke aha bamwe araba members ba parliament abo mbishuye ko uri member wa parliament no yibembera nkanose je inkura abantu bene baboroga ubwo uri kujebendera abantu bawe tokurga mu ryoto nkensonzi to oine kutwara responsibility ukabanza ukasitamo ukareba abantu bakombeka bato mwanya ugwe umuntu waje ngo baze no baste cracks bitu bamarembo no batibirire kizo kugira ngo president Museveni ngo mbeje babasindika babarete ko babasindika yibabateka hati bizana nezo nano famutuma kwemerera kareba umuntu ninja ko famutuma kwemerera kareba umwanya go kishana urugumanye kunyunguruma mizi n'umwanya gwa government umuntu akije ngo yije yahagura ukizoka muhana na plan yo kutanga kombe kaha mwanyogwe tokurengobwe no muzemubi nekintu ekitabonire ekiri kujumisa government ati nje ngo banishobora abantu bitu baburijo munywano wanje akoraje ihange hata ureba nekintu cyamana munonga nango no bako mu rembo rwamba we are respecting this so much abo kugira ngo urimo mutama go kwitegereza ihangano manye gukora ki ahiri kuza kandi urimo munyagaragiro kandi ibintu byona utuntu no bitwaza cyo kwera ko kora ngo mutawu no ureba ngo muna yereza ki mikono nagira ate ya umuntu wacu umuntu waburije konkeje mafia zo mu system okuri nitaho ninje Mr. Koraje yo kuri taho ninje kuhereza actually Mr. Koraje ninjera bashimiye kuba nibakongera rank uba karoko kwishoba ranka yana yamba nabishaba byanje mu bireki kamba shabetuze but then izamu nanishaba Mr. Koraje ojo nyongero ho budakika mwanje niza ko muhereza semo cyane ryagamba uko riya kushobora nshonga y'ibishara natwe joti amizo mbishara nabaze umuntu arga yombe kabembezi bitu nububa ibi byo na bridge mu corruption koko rgawo innocent Mr. Koraje ukargo yine miliyoni za 500 utinyenda kombe ko mu kisharira nanga aba babenye nabo mu kujya kuhereza plan ba cancer bakakwabura bakutara buga kusi warandize bakakora cyapa naniwe yagira ngo abantu ababa president Museveni arikorana ahiyana atananiwe naho kugira ngo Museveni ayinekize batenore ikinyizire na shonga ya Museveni na Museveni ayifutahira muneje wabora nyeneka mwana bakamukwata nayiba muhogo yani iba nubakugira ngo torakuriza je mwana wawe ukoze wayemera ukashanga umuntu ngo yayombe ko mu kishara ukaburiza mbara akampanga wantu bombecero mbishara abo kurana imano bahi bakansaraze baringaye
ukamukwata ukabateka hefuduro bikarubere ngatukorera abantu kubibera amabati bakamukwata umuntu akamutwara umukoti bakampuruse cyutinga utafushigara cyo gundi umurundi ngatu wayesiza ukamuto kumutandondera karuna sibo muri mbara nagamba yena nari kwabirere ayehigire ninjyana umuntu guhamuhero ukwiga nko kwa gukora because atwire na bugamba nkata ajo aciro cy'abakozi agizire atmbwene cyo cyarenga atati naza kutamu naza kwesi bibiri reka tumutegereze umugogozi umushaya kumara ubwirogo umushaze cyane ewe ninda kubanza kubuza arese we nakukizagamba abo kuba none buri munwano wanje kandi nyenda ngutwatanise ukwabarana tukubi no kushomesa ihanga that's why nabazana reka kugira ngo urite ho submission zawe abo kuba ni inkuru munonga kandi ntuzikunda kihanga abo kako kugambe ngo zitinfutana niki kuko ujo kajyo tupenda basembera ate program zizire nazo tubebe ezo zo munimba sakurugana already nativa abarebe nakize ntebe naje kumuzo mutu abo ba president Museveni ebinde byakozere brizo bwona twe natera ndu abantabo okwiya hekintu cyenguzi korekera kugirye nizo bwa jamba raha nango bayida nabo kabanyamara kunde bativa ha nyoni nyine kweta president Museveni for the information New York murete nyoni nyine kumureta abo kuba orikwenda kuhakana hakane preto Museveni no buyiza atabuza umugogozi akigamba ujya mukireta bati umbaka cyene kongende gateka zanje zibengiga okay abo kuba nyowe ekinde nyenda kubanza ati noreba nija no papuro ihanga nyowe ubundi yancine umutima ugo kusomera abantu ebihandikirwe kandi biriho ebisayininze ngo abantu tukagera ngo echurch nyonganye ninchibasa ninga kitindi kuchibasa tinyine mana gacho tuturondera ebishara ebyo byorukureba nanga bayida bombe byakwata munonga kubanira abantu banyembezi bakubera muninde munonga isitabonire ebishara ebyo byorukureba kasara tayine busoborozi tayine tira na hakubugandana nangwa nayo kubanda bikoroko kasara no murobinji noza no muni wabiroga kasara noza no mukaso no mara koza nemyaka 3 tene cyo gambe abo kuba wagera mugakizubu na speaker no kufutera no kauto kandi shuri yakaya kwatagana speaker bija kuri bakora byana bikoreshi bijo no misho kasara no umuntu orukushashwa kasente kaki mbeni ndeba haba speaker banje ba speaker banje bihanga no baborongera kimwe no bajya nguhona shito ba speakers abakoremera umuntu yaba speakers nke yaba speaker wa parliament abakora buri kimwe cyo tukashashwa kasente ka bushakatire kiko kumanyisa ahubwo exugwashia Ruyare no shanga ngo ko ameza ashatu umuntu noza kufuna imitwaro ngikumene mwenda mene mutwari 10 urya zirya kuyambaza abinje mu government tuba planning cyhango abembezi bagenzi babo okubasa kurwana senguzi ikiri kumara bwesho hati wemerera kasara uwe mitwaro nka 20 ningi 10 oza kutunga okamute ukamukomperinga na stekrak oyino mushara kwa government gukika almost millions nkibiri neshweka oyina mashta oyino mukumi na RDC no ko babaherize na ba RCCs tuba kubenda bakoreje mirumeje mahangu eyo kugwana soburu genguzi eyo kukora burucumu manika kasara wamugabecho mazmono tamwita no tamuteka hari honorable nani nyenda ngo tube turikire enshonga tugirekira abantu abarebe bitu bagetegereza kandi ni mayangu ekitwataha nacho twamanya ngo president ayine goodwill yes konka abantu abakuta goodwill yejo omunkora bina amana make munonga wenu tutemwa amani kureba ngo abantu abo twagumana tubejusia their roles and responsibilities kugira ngo kora bari kuranema abantu bareke kombeka amiza igarabe garaba kandi gakija gatera ahigatashembe kuba garaba gakateganisa abantu twargaha nshonga yobuhereza na mnonga ebyenguto katuze ahanshonga ezindi ebirebi twine enshonga zitari zimwe na zimwe abana bahumwire kweka umutegazo wa program akantu k'icyenguto ko twakwataho azakanta ko kansasa wano yenda kagamba ho ki ubone munonga mukabanje competitive yo kumpa mu gisogo corruption
eremise nguto okorwa ahabwa bamwe ukweshanga uringa meya ukargaha ukareba abantu abakama bakija bakombeka umwanya gwenguto yakubire nirabamo hatiwe ngameya ninga ngastekeraka ukarimo kwimusika enforcement yo kugira ngo baze kushenya umuntu warire miliyoni za 20 icyo ni problem uruguto ngo bagira ngo baze kurushana urw'umugogozi road urw'umanga ku miliyoni za 50 wazimera kombe ko muhanda wija ni nkubuza cya kureta so note ko fitina osanga ngo umuntu urwo mwanya ogwe oyombeshera umwanya gwenguto yajemesa enkurakurana kandi yitane nguto yona yo kusavinga abantu bona abwesonga yicenguzecho ekindi point ejo na tugerekeraho twagiye tegereza kandi yayitegereza corruption wabara kwicarazana naye ninkubasa kujemera corruption niyeje urwiti na niyenda ngo tugambe enshonga ya muheru kandi turikwijana twendera habu kuba tufirirwa umuntu mukuru omuhango omu w'Ikitinisa Minister w'abakozi na nebindi Charles Engora Okero kandi program zo kumuzika zikigendo misho nshote na rwa mukaga kandi mukama muhicumuro curungi tushasha na government na w'Ikitinisa president hamwe na parliament kandi na bekaye kunka ukufakwe kugizira ibyegeso bingi kugira ngo ayisirwe omukumi we kandi omukumi we agenda nagamba arku uza kwita nawe ati tinyoti nyine kizumura muntu we nakureka nyine kizubuna nihanga na nyine kizubuna ngwabo kuba unatunga bamaziremero bingi atakutunga mushara kugira miliyoni nangwa abiyaho almost so katandike na umunyigara we bari munonga ekantere nimbanga bangura Mr. Koraje okwenda kushoboraje abantu bona bari yakisika abakoza binja bahansi bari yakisika oyiro ba politicians oyiro MP prime minister na ministers cabinet ministers na nabo ba leaders ba road mayors nabo bari abaromba gamba bagogozi abonu bakushwa kuruga kajwa kuruga kanyakura haya kanyakura aha sebo shitine somo ugogozi nimo mukunyakura mukanyakura hariya konka abantu abakozi ba government kene cyo kureberaho nkabashomesa umushomesa wa primary no shanga actually no shanga bafune mitwaro anana mwenda warenyezo ho nijo bakoma maximum ni mitwaro 50 ari umushomesa wa primary mitwaro 50 kire yebihimba nishingi zinga Mr. Koraje ni kwa tumushingiye ku 5 ariko yechiko pate ne ku 25 muzaka hunga kire yakahunga nizinga sho muntu mushashora emitwaro 50 basitema ho pairs you ani biyo ushanga umuntu ari yo mitwaro nkana na mukaga ananebiri uyibuze mitwaro ananebiri ebiro 30 nakero mukasheshe naza yishomero nashomesa naragayo nyendo umwana wanje mushomese zentare nyendo umwana wanje muteke municipal nyendo umwana muteke mushomero rurungi unaruyare ngore hakahunga ngore ho amakara nshashora amashinyaza hinkorara ndeko transport yo kuntwara shimugaga ku mpotoro mwabazyo unaruyare mitwara na nebiri karimo mukusiba mushabango miliyoni 3 ninche oneze sentence basa kumara umuntu so abantu embere banyinjire Mr. Koraje abantu tibine baryaho mwenu iwe no teka mwe mbere jo niyo eri kugiriraho abakozi baye cawo aha umuntu narugo mu mbere ronde cyo gukora kibura umuntu aciga yashanga akahendire hakira twakiro guna wajigambe hukace reno hendire ubare bunonga umurebe we no kureba TVG kandi ishongejo ni nkuru munonga by the way nangwa nani nshaba ngu na munonga mwene ochecho shonga y'abakozi obanjiga mpaka basestere abo kuba no mukashesha ko kamwe kintu kumanya kuruja munonga na munonga ni nyena za hanshonga
ejejeretire ogu umusirikare yatera mukamaho imwe bashiremo kureba TV ruhanga kubahereza umugisha mwarwo mustepu mwazo mu ndizo mwanga gukoresha mu gishogwe okuyamba abagenzi banyu mwanga gukoresha mu gishogwe okuyatwara kurungi munonga na nabantu muri kuberana nyo nintegateka kukaza kushanga kumusija wako mpuriye munyanya uri kuzangwa nawe ubano mwiza ya kashatu agize ati atakantere sumu ari kugira ngo umusindikire shinjo mutwaro ngumwe gwacyamshana gwacyamshana haza binyenda kubagambira bwiyuire omuntu uri kumwe minister manya umuntu ine muntu uri kumwe no magaragara umbintu byono kwika kwete ngo mutwaro gumwe atagwino minister ine burucumwe nononi kandi ubwo kuba minister namunonga haza noreba kuba kubahereza abakumabo bagena ngo at least nangana government necho habara kunyu munonga mwakuno mwaza himwaza utakare kumukuma kitwe njara yone chini manyangu na minister at least niwe ndoko gendozo ahimwaza kurira urike urire hunawe nima una atakugira nyinje niko kwata mutoro ketano umututi niwe zahari yofuna kamero kariki ndakushazere chirimi nima una na allowance ya minister kwamba muhereza yonka kuri yawo cyamshana nuwaza kwisana na bodyguard kandi utakufuna na sente zo kugomu government hata ngiye episode kwebuka twashaka kandi na n'ikindi abantu bitu abo turi gukora obushara bufiri ni mucyo kwita obushara bufiri aha bukuba noyemerera ushanga ngo umuntu uri gukora umuka yawe nkawusigara nukundi ngo cyema wakajore baraza mwe nimbaje kwa nebirebesho nkezo nkezireba umuntu uri gukora umuka yawe ari utekeremera akakogeza abana akabana bisaka bakeza akabagira atakabahuhuza akagera mwata buri kimwe cyona nuwe magarageka yawe yone aho kana nabasa kufitira mutwe umunere akwite kwiyo nabasa kumara kweka yone nisaba bakama bitu abagiziraho ka sente batari nkitorore ngo rwitu nabeshengereza abantu abo mbahereza kitinisa mukimanye ngo bako biziheka yawe yemerera kurungi ugo muntu amukunde kandi umunywani obo kumuhereza mitwaro munana yubazo yebuze kumanya ngo niyo nobiha omukuntu uri gukora n'umushoferi mitwaro munana ukwezi kandi buri izoba eka yawe niryo mitwaro 28 ninga mitwaro 5 hona mazima gijire nodekade ubona abar safe nabatar safe ungamista kwaje mushabigwira misho hati hata kama jingo mushabigwira misho mpengo hati ba bodyguard zo shabari sama bongo ndoro nyenda tutongera hutinderaho ndikuza kubasha kwiceza ku mulonga nyenda ngo hendere hati deno rya hendere tuhendere group mwe bari mulonga none nyenda guhenda no kubagambira ku mulonga ngu ekiba kweta ngo intagurite mwana ko samateka cinshobora abantu no cyo mukuchumanyisa intagurite HTN sara ko muntu kushaka umuntu no yeteka mu HTN zo teka mvaruye intagurite cyo mushaya nagamo heki nekintu cikuru mulonga ekigambo intagurite chatandiko zirwo kikakuburamu ukakamya kayona ukakana kushoma kumara degree kikakuburamu wija kuzomu office tuboro kujya kuchufuna abo ko wititojo nyondo mwana goza iwa itojo ntungamo noho ndukusubuka ni impurra ni ntangara ndukusibura president Museveni akija harufu rwa munywanu we owestinsa area kategaya the first prime minister of East African wamuzikuye mwana obwirobwe akeshiraho yaragana sabanyitozo yabagira timu abanyitozo mwe ahabwo umuntu ememe yankorire afire ndaka bakorire kinde kintu cyamano munongo munabahereza ishomero kitakutangaza abantu bakamera sente tiza out of money zibanizire bakateka hutuzuti waza kutaha munote wo kubaza waronde nyondo watere imihanda kugira ngo ojate mwenu ejeje nshongezo president Museveni uri kureba TV yeji kandi mwenu hirwa funa chance okushanga mu TV nkezero zimanya abantu abo kumanya nshonga ahubwo mugugoza hinda tici mu rurengo rwabo kusiba mu kadeide ninde eshaha yo n'abantu banje baba byamere nyoni mba nimba teka tekera kugira ngo mbaretere mata nambwenu nabani nsibira nindaga Western sa ninyenda kweti ha ninyenda kweta Mr. Khan aha red edge aha TV edge
nyeta wose sauna rebo mwine mpaka aha TV bija mabashobore aha bwenchi emera mwite kubatera mu parliament nabakala kajirgaho bakaza kwatara abantu ebitakwatirini abo kuba abantu betenge mbuto nibetenge mbazo marwaro nibetenga ebintu birungi munonga kasita bakurra siburra ukasibre bija ko noja ko ninza kubanzanya ko President Museveni mukamanje no chama kunyi munongo munyoni westeba hamwe kandi nyakuru na munywani wanyo sinisa MK muhozi ebari munonga niwe tsibre honorable kurgigara wabara munonga ndakasibwire injaka mu Rwanda ndiko tune yambaga ya sister wa Secretary General w'ikibina cyitu Mr. Lewis Rubongoya so wabinje tukuba turi yoko mu Rubushenyi ekindi nabashaba nabeshengereza abaganda b'inifumu yabo mu cyenkora muno sagara bakinkore ndi mu Rwanda banje barushye nga turishye abantu waba ino muntu umukazi wawe umukozi wawe ari kutekera uyu no muntu ari kukuma nabeshingiza abantu mbahereze bitenza wazigenda ukaza mutabona ugiye kambaheza za tricks wagenda ugiye mutabona ugiye gukora atese wazagaruka umuka made mwako mugurura just mugurura kateteye mwizero yine ka biscuit ondiyabiye kugira ngo aguma ari yo mumbere nunja shemeye ngo mutu nasigaye afite gufite ngo yita abana bawe nagenda so wabo ino muntu akumeye ngo bodyguard wawe abimwe ngo nakumera amagara gawe reka kumunyiga waza kuzacamushana arahome somo nkumanya we bakamwebuza bamujyanga kashiye umushaka utamuha mutu kamukajya mukaza kujya hamwe atezabusende kagambaza kwa nati waguma asho mutu na akwinaho nuwakumera rero mugezeho reke mwatanga ba all means ba bodyguards banyu mwabarebera ebari munonga and kusima munywani wanje urya Sky TV kandi izoberi ningira wayenjoyinga show twagira abagenyi bine vibe owitinsa honorable omugogozi kandi ubwo inemera mu minji kugiriya nagamba kandi ni na honorable Gayigara mu politician kandi lawyer kusiya nyencha kare kusiya urokubanza kandi nyowe na Netanyahu special forces tuzakuba twine kutandika shahemwe kandi kusiya shaha zitu ishatu tuba twine program kutandika shaha emwe kusiya shaha ina konkati nzabantu batandika shaha ishatu shahimwe kusiya shaha ishatu no mutuzadera